Good evening, my love. It's time. I don't remember the last time I had you calling me that. What suddenly changed? Narakubabaje. Nanjye ubwanjye numva ntaribabarira. Gusa mbikuye ku mutima. Mbikuye ku mutima gusaba imbabazi naragukomerekeje. Mubyuke mugire vuba. Mubyuke Samantha Hassan. Mugire vuba. Amasaha yo gukora akazi yageze haguruka. Byuka. Wowe byuka. Byuka. Hani soni. Mubyuke. Genda ujye gukora amasuku. Haguruka. Okay. Gira vuba. Haguruka wowe. Gira vuba. Genda ujye gukora amasuku. Jya gukora amasuku. Akisinzirije wowe. Ndabona ko banyicariye mu ntebe. Mugira vuba muhaguruka aho ngaho. Stand up. Ushatse kuvuga ngo abega mugire ko mufatira hamwe ariko namakosa dufite ubundi bafite n'amagambo menshi mami warese ku telefone bwanyu mfite ku telefone bwanyu
stress. Everything, I'm stressed because of you. Gumana uruhuka. Kujya kugushakira icyo kurya. Ndaje. Shri, Maestro, get man, please come and help. Karanga uza. Are you okay? Are you okay, babe? Boss, umeze neza? Maestro, urakoze cyane, nabonye kumfasha. Urakoze cyane. Kuko nayo ubundi icyo mbereho hano. Thank you. Can you go? Se niyongera kurwara? Oya ndahari. Yes. Yego. Bamumeze? Kazi keza. Yego murakoze. Ntukuze n'ibindi. Mu buzima kuba umujyenyine biragoye. Kukwitaho, gukora akazi n'ibindi byose byangora. Kandi nshake abamfasha kukwitaho. Izo phone yawe. Icyenda bafite abamfasha kukwitaho. Dear husband, ese iyo tuvugana uranyumva? Niba se koko tuvugana ukanyumva, basi umwumvye kabiri kugira ngo so that I prove if you can understand me. Good. Biragaragara ko unyumva. So I have a surprise for you this weekend. Just wait for it.
Perfect. Let me go get it for you. Mvana hageze ufite inzu nziza mana ni heza. Wow. Ishko twakabanye ejo mu gitondo. Oh my gosh. Nagomubona ni bari mu cyumba. I don't know. Reka nze ndebe ni bari mu cyumba baze mu soze. Hello, beautiful. Who are you? Surprised? Who are you? Billionaire's wife. Come on. Surprised? I'm the one. Let me have your phone. What? This is Let me have your phone. This is my phone. Not really. This is my phone. Give it to me. What? Okay. Front. Go. Front. Go. Nice. Billionaire koko. Numukire. Ninjye uje gutura muri ino nzu. Ntabwo byiyumvisha pe. Samantha ndahirwa koko. Wow. My husband is have nice house. Yeah. Samantha ndahirwa koko. Ninjye uje gutura muri ino nzu. Sha umva nanjye ntabwo ndi buhave pe. Hello beautiful Samantha. Hello. Surprised. Billionaire's wife. No. House wife. Not understand. Oh, come on. My husband. You have to understand. No. Yes, of course. Anyway, I must welcome. Oh, come on. Don't touch. Come on. Don't touch my bag. This is my house. Touch. I need my husband. Whose husband? Yes. My husband? And everything you have belongs to me this time around. Give me the bag. So, you're free to follow me. Come. Let's go. You're most welcome. Ciao. Wamubonye? Ibyo waruje kureba wabibonye? Jesus. Jesus. What's wrong? What do you see? Hey. Nawe ciao. Hey. Mwabibonye ibyo muje kureba? Oh my God. My husband, what happened? My husband, what happened? Hi. Mwabibonye ibintu muje kureba? What happened? Mwabibonye? What happened? My friend. Yahuga yari ari kumwe nande muri mwebwe. Ntabwo ari njye. Nawe ntabwo ari wowe. Icyo gihe yabaye iki? Byagenze ute? Byagenze uko bireba. Ukunguka karyamye. Yego. Kuryama gusa. Navuga nabuja nagira. Ni gutya mumureba. Gutya mumureba. Ahubwo muze mumfashe tumwiteho. Twese ni turi abagore be. What? Hey.
hano ngira ngo urongera kuva Mfite byinshi byo gukora madam. Come on. I don't care about your husband. I don't care. I really don't care. Look at him. Nta mwanya umuntu afite yo kumutaho. Ahubwo we mugore we mubana mu rugo. Nje yambwiye ko ari umusore. None afite umugore? Ntago mbyiyumvisha. Not understand. Ubuzima ntabwo buteguza koko. Mbese ino narinzi. Biranunguye. Mwabibonye rero, mwanyunguye. None naje kugufasha iki? Turamwitaho. Mbese niwe waduhamagaraga. Iyo mbimenya mbere yose. Ntabwo mba nje guta umwanya wanjye aha ngaha. Kandi ujuje gutura? Nari nje ko ari umugabo wanjye nje kureba. Nje kuba muri Paradizo. Tabaye amagambo menshi. Nta n'ikintu turi kunegotiatinga hano. Nta n'ikintu turi kunegotiatinga. Remember, I have something here. Kibamfasha. Muremera ntimwemera. Okay, fine. Muremera ntimwemera. Nakundi cyagenda. Katusene tukorera ukuri. Kuko n'umugabo wacu. Ntabwo twabihakana. God, you agree. Ariko nawe bimubere nayisomo. Sinzi niba yumva ari ukureba gusa. God, you agree. Let's care for him. It's okay. This is life. So you are most welcome in my home. Life every day is exchange. Kirango. Wowe. Ko nifatiye no kumugabo. Hari isoni. Mubyuke mugire vuba. Mubyuke. Samantha Sen. Mugire vuba. Amasaha yo gukora akazi yageze haguruka. Byuka. Wowe byuka. Byuka. Hari isoni. Mubyuke. Genda ujye gukora amasuku. Haguruka. Okay. Gira vuba. Haguruka wowe. Gira vuba. Genda ujye gukora amasuku. Jya gukora amasuku. Akisinzirije wowe. Hani isoni. Waye sigara hano. Unyitire ku mugabo. Umwe ako kaboko kana kavuna. Wongere. Umukarabye umugire neza. N'ahantu hose uratunganye. Nawe tugende. Urakisinzirije. Hamuryamye biki? Sabe vamo. Kusiri vugisha iki?
wumva nabi basi gira vuba mwitaho gira n'isoni ubundi we wagendaga ntabikubwira abantu mwirwa muzungazunga mukazana ibibazo mu bantu ibi nabyo no kuza bikirirwa biryamye umunsi wose ukajya nta kandi kazi gahari ubundi cya kintu nabwiye kuza kwitaho kiri hehe cyari kikuryamye mu gatuza nta n'isoni uri hehe n'isoni hano no kuza kwirirwa muryamye nta kandi kazi gahari kumureba kandi gira vuba nta mwanya wo gutakaza uhari bigabo wagira nta n'ubwenge bigira byirwa bizana ibibazo mu bantu ukagira ngo ibi byose ntabwo ari wowe wowe uravuga ngo urivugisha ibiki ntabwo umuntu utugambo twinshi ngewe kanoze uyu mugabo n'undi n'iwacu twese ngo nuwande nande nuwande nande nuwande nande kina n'isoni ese we nta n'ubwana mugira n'impuhwe impuhwe z'iki ntabwo ari ibibazo byanyu mwese wowe ukwiriye impuhwe wowe ibyo ni byo wari ukwiriye impunamureho ntureho reka mbanze numva uko mama gira vuba gira ni isoni iki ngiki cyo ngiye bazabivamo n'ikintu neza ibyo wari ukwiriye umuntu wari muzi gutyo warinze kuko nk'uko atari uburaya bwawe biri umbeshya ngo uri umusore nta mugore ugira none ndebera ukuntu umugore wawe arimo aramuteza namwe n'ibimuba mukeneye wakurikiraga iki seranko niki washakaga niki niki nari nzi ko ari urukundo urakanda wararubonye se ntabyo nabonye kora ibyo ukora ugabanya utugambo twinshi utarengera ubundi kuri kugirisha gahoro uzanamo emosiyo nyinshi gira vuba bivane mu nzira nayo masizi mabusha kamwegereza umugabo niko bikwiye mwoze nyine mwoze kandi bikora utuje utafite n'amagambo menshi singiye umuntu azabikora kugeza ryari amaherezo uretse no kwivugisha utugambo twinshi nka gutumura muri ino nzu nta n'isoni zamugira amafuti mwongereho n'amagambo menshi iki nacyo tugasigara n'iki se ubundi sura dufite iki uyu ni umugabo kimere neza kandi ugira tugenda ndaje kamuze neza hari ibindi byo gukora yirirwa mu nda y'umuntu amubwira ukagira ngo azawugasarare nicyo gihano bazajya ubundi babona kuko natwe bitatworoheye yaba wari ubizi ko nta n'agaciro ufite abagize se
rekera niba adakeye yaramaze rekera bayo sohoka gira vuba vira mu cyumba gira genda no propose Chinaccio. Domo la saggezza. Kandi wowe gira vuba ibyo ngibyo urimo ni ibiki bimo kwikoropeshwa wegeze wagira ngo taresha urandeba ikisi gira kora ibyo ukora tunoza nisoni gira vuba bive mu nzira dufite ibindi byo gukora izo nzara nazo nzikuremo kugira umenye ko ndi seri kandi gira vuba uri gukoropa ibiki bakoropa ibiki bitarangira reba hano gira vuba mwirirwa mutegereje amafaranga mutazi no kugira icyo mukora urandeba ikiza nakubwiye ngo witonde tare fata neza urigira nkaho utazi imirimo akazi no kuryama ukaryama ukageza saa saba z'amanywa kiravuga kandi n'ahantu hose ufata igitambaro uhanagure ahantu hose hase neza reka dore uko banyicariye mu ntebe mukira vuba muhaguruka aho ngaho stand up nababwiye inshuro nyinshi kureka abagabo b'abandi kuba ureba abagabo se turabareka noneho twebwe bigenda ute ko imana yabaturemeye what do you mean imana yarabaturemeye mami ushatse kuvuga ngo abeg mugire vuba mufatire hano ariko ni amakosa dufite ubundi bafite n'amagambo menshi mami waretse ubutelefone bwanyu mufate ubutelefone bwanyu anisoni munyura hano mugire vuba hano mwebwe mwahageze mwaramutse mumeze neza ni jewe ukusanze hano ndi umuganga igikorwa tutari bohereje ngo hari umurwayi ngomba gufasha niba ari mu rero okay ni umugabo wanjye twagenda nkamukwereka okay tugende rero ubwo namugezeho nibwo nitangira kumuvura ariko
azakira niko byizeye azakira nabibonye mvano no mu mavi nta kibazo gikomeye ngasi ni ukumwitaho azakira kabisa ingaruka z'ibyo wagiye ukora gerageza kwegura umugongo wegura yego nagiye mbikubwira kenshi okay twagiye shimurwa egukamo birimo biraza wegukamo bagiye mpaka tugomba kugera hahandi nakweretse Good evening, my love. It's time. I don't remember the last time I had you calling me that. What suddenly changed? Everything. Wow, you are here? Of course. Okay. How was your day? Not so bad. Okay, cool. And me is better. Mfite byinshi byo kukubwira kubera ko umutima wanjye wuzuye uburemere bwa byinshi n'ibikomere naguteye ariko ndifuza guhinduka kandi narahindutse already. Oh, yes. What has made you change? Everything. Muri jyewe byose byarahindutse. Maybe it's someone else talking, don't you? It's me original. Tell me. Kubera ubuzima unyuzemo ubitewe nanjye nabonye ukuntu wanyitayeho mu burwayi koze ari jyewe nahisemo guca bugufi kandi simbivuga ku munwa gusa kuba umugabo ntabwo ari ipantaro ahubwo kuba umugabo ni uguhindura ibitekerezo. Inyuma y'ibyo nshishijemo byose and you were like, did you change? Yes, my love, I'm changed. I don't believe. Reka nce bugufi ngusaba imbabazi. Narakubabaje kandi nanjye ubwanjye numva ntaribabarira. Gusa mbikuye ku mutima. Mbikuye ku mutima gusabye imbabazi naragukomerekeje. Just what is going on here? There is nothing. Ariko ngirira icyizere ungarureho amahirwe ya kabiri umbabarire kuko narahindutse ntabwo nzasubira. Biragoye kwizera ko umuntu nawe yahinduka nyuma y'ibyo wagiye ukora byose.
ubundi umugabo mushya niba inkoni ishobora gukubita ibuye rikabyara amazi n'iki se kidashoboka muri ubu buzima Even though the legal one speaking. baby I'm changed ibyo mvuga mbikora ku mutima ngiye mbabazi Then prove to me. Prove to me your change. Biragoye kubyizera no kubyemera ubwabyo maybe not you speaking ntabwo ari kubyemera ko ari wowe uri kuvuga ibi naje mpinduka ubibonyesha amaso kandi ntabwo ari ku muntu ugiye kubishyira mu bikorwa please forgive me I repeat please forgive me nabyizera yes I'm your wife, you know. yes I know Always ready to forgive you. kuko niwe mfite wenyine uzi ubuzima bwanjye kandi utambabarira nta wundi wazambabarira please I beg you I need to forgive me please I forgive you. For the last time, I forgive you. yes Once repeated, no forgiveness. Maybe something else will come. I'm changed not you please thank you You're most welcome. thank you for giving my life my wife I love you so much And I love you too. ingeso narimo ndaziretse sinzazisubira ukundi Promise. I promise